namukela kambe ka Master Xitsonga analyst channel of course mhleta ikhaya hi vulavula hi Gagash hi to hundzi kona of course emndeni makumu hi tlhelela ka mhaka ya mbilu ya mina man mbilu ya vava and stuff like that so tanihi mi swi tivaka ka siku namuntlha of course ra ti 25 ta May ku na birthday celebration ya Gagash so Gagash i tlhela a vuya ta swi confirma swilo swa yena a tlhela a hi hlamusela kahle ku ri criteria ya yena hi yini. People are still emphasizing people living with disability. Yeah, mingana mahala like event ya this I'm doing this for Philani. Abantu laba hanya kuna disability mingana mahala like event ya ni vula lava ku famba hi wheelchair. As I've heard. Ni vula lava famba hi wheelchair ku ni vone ka Facebook hi sukile ku n'wana kha ku i ta famba kha khwita ku kota ku fika nghena ka event ya Gagash so Gagash i specific la ku yena ku vula vanhu va ti-wheelchairs wheelchairs munhu loyi a famba ku wheelchair a hi continue ta tlhela vula swin'wana of course va ti-wheelchair ngopfungopfu mi nghena mahala la ka event ya mina tana mi ta nghena mahala la eventini ya mina as you can hear loko mi fika laha mo Gagash i te hi nghena mahala however kona na swona yena ku nga va na risk ku hi lava ti-wheelchair la in which aspect Master T ku hi aspect le Gagash a nga fika a yi mention la loko mi fika laha mo Gagash i te hi nghena mahala hina va ti-wheelchair a ni ri mi ya tshama henhla ka wheelchair munhu a ya cinca mi vuya hi wheelchair hi ku munhu i tsandzekana na 150 xinene 150 xinene xi nga endla ku munhu a za a tshama henhla ka wheelchair vana va bayisa man so hi ku ku na timenemene la ka Gaza la swi tala vanhu lava nga ta va kha va cheka of course va tlhela va a ni tivi va ta swi chekisa kwini ku va va confirma munhu ku of course ku i disable sure mara va fika va kuma ndlela yo va cheka hi ku hi makuma xiyiza xi fika xi ya renta wheelchair hi 50 rand hi ku xi ta xi saveni mali laha mi kuma ku munhu i tshama around hi ku vanhu phela vanhu hi nge munhu wa hluphi hi nge n'wi tivi munhu so foolish nge fiki ka level yaleyo because van'wana kwala ka channel va vona va kha va commenta hi swona ku va ta lomba ti-wheelchairs va ta ngheni wheelchair le ku va kota ku nghena ka event so hey guys no man n'we mi plana ku swi endla sweswi mi nga swi endli because mi ta mi ri ku support xini mi ta mi kha mi onhela lava nga disable hi ndlela yaleyo mi ta mi ri ku va onheleni ma vona mhaka leyiwa so mi nga swi endli sweswo a hi tshikeni swilo swi famba kahle free entrance ya vanhu va ti-wheelchair va disable swa straight hopefully event ya yena Gagash yi ta va kha yi famba kahle already setup yi kahle nkarhi sweswi i 14:12 i swi poste hi va ma-1 ku siku sharp as you can see i n'wi mi swi tiva Gagash yi tseleka gige xi strong a swi hundla sweswo ku sharp le ka event ya yena swilo leswi kahle and then of course hi tlhelela ka mbilu ya mina mina for nhlamulo guys Gaza forward if tsale ri swilo leswi ka 15 hours ago swa ku swi tsale hi ti 24 ta May i fika tsala ku mbilu ya mina has been hijacked swi endla ku ri swi tekela Gaza forward ku va pfuna as planned vanhu va vona swo endla mali hi xona already leswi nga fika tsara swa ku a ni twi context ya kona kha yi twiseka loko a ku hijacked here loko tlhe nghena ndzeni hi tlhe hi fika hi vona fika tsala ku hava hijack yin'wana guys challenge liya ya n'wina hi ndlela yo zama ku pfuna boti lava yi hijack-wini a swi twisisi ku hijack-a njhani ka swi a swi twisiseki swi swa yena laniwa mani swi twisisi loko a ku yi hijack-wini yi hijack-e njhani swi le ku twisisekeni guys leswi nga tsala Gaza forward la so swi ni vona swi nga ri ku twisisekeni ni zamele ku nghena ka YouTube ni cheka ni kuma ku ni zama ku va ku maybe kumbexana a nga va kha vula ku nga ku na n'wana a nga endla risimu ri tlhela ri uploadiwa a ni le ku swi kumeni sweswo because leswi a ku ri ti-challenge leswi mi swi vonaka laniwa so swi loko ni hlamarisanyana ku ngwenya yi vulavuli yini mayeko yana mhaka leyiwa na loko ri ngwenya leyin'wana ya mbilu ya mina yi le studio naswona i swi ngopfu loko ri hi sweswo ku swa a swi clear la mayeko yana mhaka leyi unless if maybe yena a nga arrange na ngwenya already a yi hlamusela ku hi le ku ndleka challenge n'wini mpfana mi yimini for sweswiwa mayeko yana mhaka a ni tivi kumbe i mhaka ya funding because loko ni hlaya loko challenge leyi wa yi suka la leswi a swi tsarisa swona fika tsala ku then ako this will be a funded project or album hi Gaza forward hi page ra yena ma swona la
na ti-followers ta Xigaza Forward. So ku hi swona swilo leswiwa swa challenge leyi a yi endla yena Xigaza Forward, hi yena a fika a yi fanda, and then a tlhela kombisa ku na ti-followers leti nga kha ti fanda ina project leyi leswi nga fika swi kombisa swona kwalaho. So ni nga twi ku swi nga tlhela swi fambisana ti-funding na hikuva ni swona ta munhu mi kuma ku a va sungule xilo mi kuma ku a nga na plan forward yo i fika a swi endlisa kwini ku ya mahlweni, and then mi kuma ku sa fika kuma excuse hi ku loko ku ri yena i rhela ku yi fanda dedeng obviously fika a hakela ngwenya loko yi fiki yaleyo. A ni tiku yo yi nga ta va yi ri n'winyi wa risimu or kanjhani, fike ku va ku huma na timali leti humaka le mayikomena mhaka leyi. So a ni ku swi twiseni even for studio time hi ku yena se a hi yisa leyi kha yi nga tekangi hi producer straight mayikomena mhaka leyi. So mara tinsimu leti ti nga endliwa ti nga ni tsakisi i timbirhi. I think letiwa ni ngo ti wine hi ku va kote ku va somehow ngwenya leyi hambi sweswi yi nga ri ka tune straight va yi chela ka tune. I think va ta va vonise hi swona ku hi mina, because ka letin'wana mi kuma ku ti-beat ta ba vo tsandza ku va va balansa voice ya ngwenya ku yi famba na beat mayikwena mhaka leyi. So hi sungula hi video clip of course ya Marvin H, a hi twini ku i be njhani yena. And then of course after that hi taka leyi loyi hi Ntlakuso the producer. So leyiwa yi a little bit can you say controversial nyana, ni nga vula tani, because ku tirhisiwe guitar, and loko hi languta guitar ku hi minkarhi ya sweswiwa a ya ha ri yi tekeliwe enhlokweni ngopfu ku lula ntiyiso ri ka Gaza laha. Ever since ku nghena ti-remix ti nghena swinene swilo leswi endlaka mi kuma ku vanhu va ka ti-guitar va nga ha ri that much interested mayikona mhaka leyi. Mara na yona ni twa yi ri kahle. So if ku nga ri leyo sungula leyi producer va nga yi tirhisaka ku hi mina leswi ni nga twa swi balance swona laha, I think na this one a nga tirha, a hi tweneni yena. Bili ya mina mana, bili ya baba, anina mashaka mina tikweni, anina nchumu, anina nchumu mana, anina nchumu bero, anina mashaka mina tikweni, anina nchumu, anina nchumu mana, anina nchumu shaka, anina mashaka mina tikweni, anina mana. As a Veda na yena i bini swi kahle swilo swa yena yi kahle swinene. So either those two. So mina ni vona ku maybe Xigaza Forward so u khomisa ngwenya pala, I mean a ku na excuse if van'wana va busy naswona na n'wini ndlela mi ya mahlweni. Mani voni need yo ku fika ku yimiwa mhaka ku n'wana yena i busy. Risimu ma endla, risimu ri ya mahlweni. If ku na ti-issues a nga twanana na ngwenya swisimbulu sweswo i ta yimisiwa a nga ri upload loko ku ri ku na munhu loyi a nga busy no ri endla. So a ni voni ku na excuse yo twala yo ngwenya u nga yisi mahlweni because yi na talent. Makona ivi loko ku ri swa Xigaza Forward swi va tsandza, kasi guys ka Gaza ti-producer ra tikwini mara kasi why ti-producers ti nga teki ngwenya. Any producer can work with the guy as long swilo fambisiwe kahle na swa ti-royalties. Phela ngwenya yi ngozi hi mbombomela ku yi ku ri ke yi le ku trendeni everywhere hi vanhu va hosi. Loko a no producer mani ni yi teka mina ya studio ni yi byela ku risimu ra n'wina hi leri ni ta fane ma hakeleni mali for feature hi leyi. Loko risimu hi ta hi kha hi ri langutela ku ri kota ku va ri endla generate mali yo vonaka, hi nga kota ku va hi kha hi xeraxera kahle kwalaho ni ta ni kha ni mi komba timali laha ku ri nghenise mali muni. Antekeni ri donki xiluva, ani donki memngani hembeli ka taima. A yi sunguli kahle yaleyo hi baka a yi sunguli. Mintekani ri bare, ani ntsona man. A yi sunguli kahle.